Kadom Karbing Long Live kelang ratun doan pini tum Karbing Long Live team mes tamen nili Bikram Teron lapen nili long cameraman ang cara abdon abur lang ni lapen non nili tum ke do bangke la ke Hamren constituency ke padu si a constituency lo jengha pen kilometer si bagdu po ladak tele hor po a thoi long si dolo ladak same nili tum Karbing Long Autonomous Council pen chepati piponsi labang su honorable CM interaction public interaction program pini ladak same padupon po non malom so people de Karbing Long Autonomous Council secretaries tum pen senglok officer atum pen chenglok staff atum pen chenglok department tin pen nangasi toidun engineer pen chenglok ranger atum pen chenglok CF atum pen chenglok angton pen seme CM council atim council sidak nang chi oi plang siladak telehor along stami ladak CM interaction program padupo labang sambang so program padu dia prang alang litum ladak stami jo office of the village development committee under 8 nong Hamren VDC lo labang so VDC SIM sami non inpu ponpo tangte ang ton pen ilitum lang dang lang nam sama labang so ahem churu pon nangji ladak timung sara dak Karbing Long Autonomous Council MSC mate IM sa phasa mail tum churupon nangji alang li kabori pon join ni labang so asa hem sa alang li tum dak selam pon long lo maing na ladak ke office of the village development committee pulo la VDC asa hem ke do kenang so rathema rara tum akisung doan stame ladak proposal pen chenglong angton pen ladak asa hem long stame dak claim pon pon la se maing na labang dai si office lo officer susu lo ladak okay nang lige ni chairman oh dak ante ladak VDC chairman do alang lipan le lam thesi nali tumlong bangke ladak bangke ke padu silobo wala kalila Hamren constituency ke oh ante lapini nali tum labang so sai koson pensinang tu keding ponpo din labang so sai ding pon lagi tum kecing honai Karbing Long Autonomous Council long CM kurang lang sar alang li nangi pipen aja labang so Hamren Arab dia kesuman rong asodo hem boleh cini ni pia dah halo la so pasila beneficiary satu umpan kedang gawang ke cini awar saya pasila bang so BDC bawah nang pilo kasi pini labang so BDC bawah dami tum kecing honai Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Turang Mayang Sarsi ingpu pon po ane nal tum long VDC long member bangkon ne itu long bang Prido kalah nililo chairman nilimen morong par nilimen so siri morong par pen dak joram rong hang rujuni hipi la pen duneram rong hang tum bang Prido da ladang bang nang li office lah nang hala dang bang koson hala soru bang isi bang conference lo isi bang ji room nang bong room bang kalah tang il tum lang down lo na Sir, lam thesi. Lam thesi sir. Oh, ni je pilih sir. Oh, pinige nomoner cap Hamren MSC consensi long CM interaction dui. La senon munitum wang bom lo CM ta wang po la si pini ladak Hamren asor. Kedon etame CM sarpen lam cepacoy long po. Alang litum aning hangakam alang litum kemangakam kiningje dunia lam ane tame alang litum CM sarang no dingje dunong po. Coba pada sir. Pini kapre kang pupo na jai McDo mas. Ya. Kang pupo na jai McDo ma. Kang pupo na jai McDo isi ke hadak sub center do serung cerolong. Hadak input dat lo tok mang po dak dirutineli tu ha heri isi atwar do dak. Ha la impula. Wang depen se aku dak jol jibon mission do dak impula. Input depen o protang te ladak VDC bhavon do dak impu po anparlo te ladak meeting do fit po interaction program. Pini ke la party long kaprek program da dol pusiar sulong se. Dake program abe sar bang hadak tumpreng long joining program do. Oh hala dak joining program kude se dak oi. Dak bang official program po dak joining bang abe dak. Dake abe. Choro parlo. Hari
Jangan
Mite pitben, waktu tu pitben nak kita untek to, ini tu kado kowe Richard F. Donan. Api tu, ini tu Council Chairman Sir Anthony Lincoln, cukup banyak itu, nanti tahu, untek apa? Lapan, ini tu Karbi Richo, His Kindness, malam di Panta Lincoln, cukup banyak itu, tapi nanti kita tunggu, Abi, Lindo, kado kowe Panta Lincoln cukup banyak itu, lapan, ini tu nanti kita tunggu, Honorable Iam Saratu, MSC Saratu, malam itu Panta Lincoln, cukup banyak itu, kita nanti tunggu, Board Chairman, President Secretaries, Social Organization, kadang kita tunggu kaprek organization, Bus Tourist Organization, alang itu mantap Eropa Timur. Kadang kita tunggu itu Chamber of Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Lapan Joint Secretaries, anda dua mantap menginginkan Eropa Timur. Lapan kita tunggu Line Department, Home Care Line Department, IHOs, Officers, Doktor, Engineers, kumpulan menginginkan Eropa Timur. Kadang kita tunggu Quality Engineer, Tempo, People, ada mantap menginginkan Eropa Timur. Kenapa itu? Media juga pemerintah menginginkan Eropa Timur. Pilih itu dak kacetong. Ada kowe ada Bang Suri Rock Oxidoi. Ini ngarope. Tapi palma ini tu lah son. Awal saya kelonggo. CM Saratu, IM Saratu, MSC Saratu Bang Petman. Namin Punpen dak tang libra. Masih hanap di pansen itu, pansen pondok, ngadat kapol. Jadi mana kita lagi ini, amai akipialam. Akipialam kita kuhelo. Ini tu development aku tak cemainan. Ini tu alori teklaran, cetam ceparelan sini tu langsung hinten, labangso program dek pondok. Labangso program lagi akimi kali. Tumi ini mereka sebar kali, laki ningkat persiapan. 18-19 ningkat, itu masih sama kan saya tumpen. Mei ini sih nangkan lo, dari orang tumpen kan cuma ni. Apa sih program enak, amen teriunan. Lalu amen amangke CEM Interaction Program di public untuk follow. Lalu 18-19 ningkat itu lo toksian itu klaim lo. Kalau suhut itu hidup kisum. Dan itu development PPC klaimnya mampu cimai lo. Rasoteng itu sekas kalau nak 100% itu sukses bak fulfill ever. Api 2021 baru itu nangkop lo. Kopi polama, lagi itu kado kecil lo, COVID tu. Kalau so COVID pandemik amat, protokol doko, muni tentu cepat terbawa le, cingrum lo le, masih itu, nikah ini poin kontrol. Api itu 22, 23 itu klaim tu lo. Long Trong Adim latar itu sekasa tengke 100% successful rakam cun polo. Lapan pilih itu 25, 26 abang kini itu separai lo Long Anchor Trong Adim. Oke 26 MSC Consciency Adim lo. Lalu pilih bangke ingkoi kete lo lake 100 MSC Consciency Adim ke dakne itu tel orang Adim lo. Lalu pilih itu Saratu Matengo, CM Saratengo, IM Saratengo, MSC Line Department, Dr. Engineer Tengo Stabe, itu kisum kemoy kita lopo, lapen development kami itu non kibang jilanari, IPC tema priority itu kita lopo wide pen, dark pen. Apunar Sarkar, kami lois, apunar council mana apunar Sarkar, apunar Garuda Komuko kami lois. Kion kami councilor buhi thakile Detroit kotha ami gom napao grassroots kotha gom napao etu karone aji honorable CM sir EM sir MSCs line department HODs officers সকলক আমি ইয়াত লৈ আহি আলোচনা কৰিম বুলি আমি আজি ইয়াত এই মিটিংখন আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ নামিতো সরকার বানাইতো কাউন্সিল নিৰিতো নামি কিনো বান্দেলো নামি হেমা তেঙ্গলো
itu citanampo, itu ditutup tanjung ke soalan simine, asi IM sar, kalau itu datang ada, itu officer juga bang ada, nang itu kan interaction nompo, bar kepan simon nompo, di cek kan dari itu kan, langsung pilih aktif dalam mengani jawab, kado. Akihai Sim Tago, Secretary Cardiac Autonomous Council, Pini Yamai Ipado, Akipi Epotak, Ali Han Pukarapo, Kurban Sultasyosa. Monica Craig, Eisenhower number 4, speech by Sri Mongol Singh Timu, Honorable NAC, Hamren Constituency, Alberta, EN Cardiac Autonomous Council. Tersia Langli Pansi, Aporbi. Nang tumpan, nang cohan, laso nang cohan, manpin ke tenai, karbiricho, akehai dari tu nama cetong du, lapen apa me, dah pin pomar akehai tumdu, lapen apa me, karbiro asal akehai tumdu, sorkari gamra tumdu, som ke Japon, karbilo kacang lihat som pencengno. Akapre song KCS la medamai la pen political party ke doa na tumaphan pini kachapapon na tumaphan council hin pen bade nilihin pen na tumaphan pohoy pak da council officers tumna na tumaphan narba ko staff tu lasi adoti na tumata poho dakar bicho ber cengno ini ke dakar bicho lang wano Karbiricho pada Karbiricho kamera tidak Karbiricho Halo pengarsa info Pinpo, Limboko, Encenglok, Mengasar, Sarkari Kampura, Alam Tuhan Karbiapoho, Penartulipo, Nona Bangkeng Lokal Emisi, Makai Ian, Mongol Singh Tilum Akihai Karbiricho Penartulipo, Lapen Lapupen Kisi Kondo Akihai Dr. Tulgan Hansar, Lapen Ian Bencheglok, Chairman, Deputy Chairman, Cardiac Autonomous Council, Labanda, Honorable Ian, MSc, itu mana tu mantan ni, Pen, Kartu Ivansi Cini. Lapu Karchu Amaida Atu Pembuna Lapen Nona Bangke number 2 agenda mate group song by Hamren Ani Marlipu Nasi Elang Tumandane Tanpu Karnialun Ala kese mai pu Thomson Pencenglo Ladak ala leader semandak Rangye Pancunuli langsung mai pu Nangacek tong du kado kawe pada nilihin pen Surya Kardong Perdilo Kardong to pinili tu nomor ke Hamren MSc Constituency along ini tu kecil honai ini kecil henai Cardiac Autonomous Council along Honorable CEM ini tu lah interaction program along yang kecil tahu alang lipada nilihin pen mate Hamren nomor nerkep Hamren MSc Constituency arat akhir pen Surya Kardong Pajero ili tulo nasa to guru part langsung correction program lo langsung pige ili tu Cardiac Autonomous Council lo Chairman Raju Tiso Kahai Lapen ke Deputy Chairman Abhijit Pro Kahai Lapen ke ili tu lo nasa to Council Secretary, Deputy
Secretary, Joint Secretary, lapenge officer satu, lapenge itu kan birico, itu hamre na homosti, alam selang ni kedua, nasi dah ini tu orang asal tu dungke, ini tu ekopai kebelo kan birico, lapen, alor lindopo akehai tu. Lasila hello, laso pikir ini tu orang asal tu dung, ini tu kau klaim rapet, kau biarlah otonomas kau silong, ia akehai don, ia pihak akehai pidon, MSC akehai pidon, lapen board chairman akehai pidon, lapen dia pilih lelak ngajar tonggun akethe aketim salwar sarpisar bu kadong kami pada nilihin pen suri kadong pajero kadong elitum cetanggo buat meeting longta je elitum Karpelong Autonomous Council along elitum kucing honai CM sar interaction program lagi lase haladak elitum kadong kami etame सरकारी सरकुमान गाँवपुरा कदो खाता elitum dak setong dono na elitum pen lam cepacoyi elitum asiam sa lasi dak elitum along opposition elitum keninje tap keninje pru elitum sarkar phat keninje tap keninje pru lahai alama kama teme elitum pini elitum asiam sar lapen ये में कहे तुम कदों बेटा नाली तुम भाग tiang tak pen nang pocini ko la hello la se nang itu ka dogo da chini lo je ini tu sarkar bhan la tum ni tu bhan nang pa borna na tham tap nang tham pru nang churung tak nang churung pru ini tu bhan na pa mahu inglong le do ro ini tu kwalo le tu bhan na pa mahu kwalo le na tham tap pini ani le nang itu lahai alam nang itu chini lompo lape nang itu pen lam cepat cepat po nang itu nyo se ko pene ketham duni cicing kidunji do pulutante nang itu ka do awe organization doanata lape nang itu local committee along president secretary itu lape ke rong sar pru sar lape ke itu habe haren lapen ke sarkari gampura kadang kami tahu nangli tu pini kardak karsap nangli tu berhendo si pini council office dapat ini ate mola daga CM amethar si tu kong laso pibang ke ini tu chairman dolo deputy chairman dolo 30 department officer tu mola doa tu lasi nangli tu kardak ben nangli tu sini po panangli tu arju tu lompo panangli tu cimun tu lompo cethan tu lompo cingki tu lompo lasi nilihin peke kai ma data me tu local committee long meeting mail meeting itu arong dam heta me ini tu cethan cimun lo te hala nili tu nang than nang himo mala ahok hema nili tu nang tu panang pa cobai ma pualam ke pini ahok nang tu mang lo elitum siam sarwang lo nang litum han kardak karsap pen nang litum han nang thana pacingu tu lase nili pen ke kapan ke thana ni to roelo ase kado gawe phata nili hin pen suri putho ta kandon ma pa jinsi observer meeting asam si tampo lase traditional dance to be performed by Harlong Cepat KCS unit tentado ang tumatisik din tendonan po. Lapen modern dance by Dewey England Memorial English and School tenta amen dagdo ho nang si an G56 utang te nang tumatisik din sa tendonan.
pernah coaching baik tuji lapin abuklet isi dari tu bahan ye militi note kopi pima sayang dengan klaim lason thot si raten pinpura naga pian na to applications memorandums amukhan ke officer som bibat lo lapin ke siap buklet tiar ji lapin cingwai cing sai pet sini tum sayang dengan klaim ikpo nona bang ke tum dah nang tu mahin pen hamre na konsensia him pen kaco papon hampang asong ke doa na tum song ke Japon ke tiga tum pin pomar ake hai tum pen cenglok sorgari gamra ake hai tum karbirong asar ake hai tum pen kopene lam the kar juji to ma budi sore na pido ba kachini kan tum to kulang jana tum ahin pen arjume lo la pena tu mahin pen ni tum panang arjume mate budi sore kac pecoy ini do belum te na tu mahin pen nor bangke apor pi lo albira masalah mai hamren awal mai pu lasi kani duji lingham lason lo ini do kalbiang long non rong masalah itu ahin pen DBTC alam phe putak sar phan pate non kia pon sar mate timber pen long phan tu chung ni la so bang kena jo ding lo la pen DBTC putak non an chu lo la pen ko pi go son mate ke long ni lo ma la hwe lam phe ko taxi ni hin pen ka chu ni kan ka chu yu kan tu la pen gong na ra tu kan la sia berlaku dulu lah. Jadi songi putih bangke, putih bangke, hamren tahu nala. Kijun orang awal saya katuri. Macam not existing pipeline lah bangke. Kita ni dah. Nasi alwan development scheme kupile, nang itu mihin pen. Nama khatang dulu kode lah bang yang coba sampai awalan kode lah bang. Akhirnya sok kusibilihin pen. Cuma saja. Akhir Ladak orang hidup lo, pasal lang kature bang sumpah lo. Ali si dah ladak sila goringa kompang lang santai lo. Apa katum lang apa pies cuma Indonesia along alang antu purai apa nang jauh ya apa kita kasih hoki. Lang santai lo sama orang ini nombor itu sedikit putu kasih apa ni kesulit cuma lo. Anak pen orang tahu bagai orang kalbi high school. Province lain, long ayah bilin lo, high school bang kau bekok high school, batas teaching staff katore, lapan province lain, kita pelangi apa, nambah ibu, pola apa, ini himben, kami ya Allah bang lo, ani soalnya, rongkol pi, ME school ahem, ikim ayuling lo, ahem miliar rupiah, ikini akan sok, akhir alwe yang diprove lo, lasi lahir dalam facility sana tungsan angka mana dengan orang jadi lalu pasti aku soal pakai itu lah emisi kontinsi ya open for all uhala 125 bilong kon beda kolam ko ana ho la soalan itu tak di sini tanggung pasti alam nak pasal kalau non isia bangke nangli ulo TVDC, Traditional Village Development Council. Kau nak kicun je, lasalam puthaka. Traditional Village Development Council bangke, la bangke tangkan angke lijia bangke. Article 280 ben senang liji. Article 280 ben senang liji la ke direct funding lo. Central Government ben Karbela Autonomous Council nang lepo la SOPC. Traditional Village Development Council along. Kalau tu kopi biasa yang dengan claim jima, kulaso abang kita tu nongsi tangga dan peleko. Tapi ni tangga kode lo TVDC lake rong asar tungsi, ada ke kalbi rong asar tungsi lake. Chairman ke joget ko, lapen vice chairman ta lake, ada rong asar tungsi jogo. Lapen laso anu apa kan itu lah sampai itu celo lah. Sita me kicun dia apa yang kicun popular lah so putha. Setelah inut bahai ni
a political party atum benan ka kam khi to ko pena joine pin pora lo ke pidam ben seng lo la sa ka pichun che da chia phan rong ro ka pe jeng phur chia phan tangga poisa rong ro rong asaratum phan sain ding paklen nong le da chia phan si benan ka kam khi to ko pena joine si chun che rek lo sita non 125 60 amendment lo belum te ile to bangke la sotangka bangke nang le po 2026 pensi la sot atangka bangke nang le ji piningkan kali muning pensi nang le ji la ben ki chunji bangsi non ke benan anjeng damelo lancolo ini bangke je ada mohedang lipulo sit ke balam Nilithan telo nilichi berbajar do muhammad petana alam ne sibat alam no william jatpo alam 125 60 amendment alam putake elvin telo na kai le petana ngethe nilida chini sitame william jatpo ethe laso 125 60 amendment ke 2011 UPD satom central government state government lamdon ke cetok Hola jagato lapen 2021 song jogatum heleke ora songatum central government state government dan London de ceto holong MOS 1 lapen MOS 2 lamta sunglo asa yang de applause ang se asalang lile mo pithanin na lapen ke hamred kijunala greater hamred water supply scheme alama putha atau welang junong aja pak itu karena otonomas council pen skim deng ponelo tela so tangka penanam ji la sidil hiper sendiri tum dak MOS wadalo ke doa skim lo pada konsideng ponlo laben prajin pen ke bangi phansi bori pono rong jinta hamrene school alama putha high school la pen ME school la so provincialize putha kame laben teachers tum kadore putha kame lahai putak kami ni tum karbela otonomas council pen tempon bomlo laben kicunji angring si tam bomlo mane to pronsol eron gai injelan ala gai jeng rong hang jeng iya ka CM sarpan choro re umi laben kidamtang karbelo 1952 pen council long pen karbi rongosar laben ke pinpo habiatum lapan manlong lelang bon sida pinyani bangke ilitum akai doktor CM tuliram rohangalan li kasari ponpen nilitum rohosaru basaratum da nilitum official ilong pencenglo kaprek potak etok pencenglo kaprek NUC ki pentani tum jakong longo dasalang li CM akai panil tum curo padi pajir pono lapen ke dilikar bi rohosar hopen isi kasun nili dun kantulan ke lapolo nili konsidensi ke dakali Bon sita nilibias kar benglong kar birong sarmai sekretari aposi rong sarmai pen nilinge tunang kogo lase nilinge ninge jakam alam bagela puelo traditional village code labangso 1954 pen pacunce bon sita pinyani alang likangi pen pacunpon desa labangso traditional village code alomba code level village level ba kedil tum rong sartu certificate alongo bon sita subordinate code dola habetum angdeng dola lapen ke district court nang tumbo hai lo posita ala le full budget ke kalila lasi labangso village court bangke nang itu council pen prapjin pen pachunji phana itu bhajuni polo lapen ke karbiang long ke karbiatum si karbi rong sar sumsi longle phelang hen pu bolam do lasi norma ke longle phelang de kali karbiang lo 30 department ke dolo rong sar bate Rongalong pen rongasartum enusia wetike ajat longle phelang pen cheno kaprek chokamara mo bulon rongasar mekar tu manke rongasartum enusi bilong nahi pupi kan chuli kon lapen ke rongasartum labangso enusi ki bilong japan council pen prapjin pen order issue pen karbingo alo officially pa chekhang kora kopusi enusi phangal minit kan chuli kon lo Nasi nila siapa tak tinggal part of proper pig lo West Karbi Anglong district
karbi rong saramai akonchun bang rong tero na ke hai bha the isia bang ke bala village kota bang ke laso subordinate kota bang ke wana ke claim laso sign deng ke nili karbi autonomous council ke pek kondo laso ke pek kon ke dr rong tero na ke hai pen Elvin tero na ke hai bha sit pek kondo lasi pharma ke chun ke alang ile mon pejana hini bang ke gitu long le phela nili karbi long al rong saramai long laben karbi rong saramai la long nia mai long kan nili nang lo conference lo pula kan nili pangda bonlo nang ini done avene je isia rong harong timu rong karbi urpho ejang tunjang hanjang arong itu ji lake rong asar tumban si arpu pilo lapen ke mane yong sidak la somekan manji mane yong si la solong le bang phan pituji mane la solong le yong si temporary alang phan kapeto ji phan lis piji pusitame karbi rong asar atum rong asar mai geli halal sorong asar pensi enusia be no objection certificate avete itum karbi rong autonomous council ben ke claim ke lo benar tu ban panda komlo la ben ke la so be official order nang popot nili la so official order ban ke nili prabjin pen la ta official order ban panda kon po ete home ben ke bang angtan ben ke bang are ngilang men pulo in plus angtan ben ke bang tuman ke cek nang ji bala so la tumpang dak loketal bianglong asor kalima kali kalang maku laso kacini ji ke lake karbi rong asar mate rong asar kai dum si cini ji rong asar kai dum je ladi tuma mekar kalima kala dake rong harong amekar kalima kala mate long le naga cerai ma mate nane antan pen ke bang sidang nang dokok nane Manipur pen ke bang nane Bihar pen ke bang nane West Bengal pen ke bang atum tom dak nang dokok ma laso identify jike la ke rong asar tum lo arku jetan lasi rong asar tum si laso bangke arku jenang po de konsil sorta laso ke lang cari ye bhan ke apor bedaji lasi laso bangke ni notification pipo je karbi rong asar atum enusia be pin pen longle phela ke nam ke jo laso bangke konsil sorta claim klelo kusina tum bhat nilpang da kono Piniladak, betul, nom alam kecil thang, mana penaan, sosial media orang sama, penaan cethang lah the, dak dongkam review sarkur andar, PGR long le putha, nasi sosial media orang penaan kipi tu lo, nasi nom adak, kado pendela, lo kita tu anak apa ke, nangli hin pensi, adak kelas sapen, paci ikan posisi ni cethelo, lapen isi bangen, cega Kami cilok tu cekak tu solut dek tu ping apa hitung pang naik tem pinai pusin hiling pentan aku tu lah sini lah tege orang kan ninje je lo lah saya PGR putar kan kalau pada kata pang mati nanti pacin kan sonte tu si cumi jalan nanti pan coro partik lo PGR alam ke nilai tu karbi autonomous council pen wana sign dengke claim ma lake karbi autonomous council pen white paper nang tum phan teklang angel nang tum long ne jelata PGR tharle nangji Phuket cheng kapatir pi pon ke SC youth fund pen lapen ke KSA Jameson timung atum si patir pi pon si da PGR ke doto Aron repen itu tu man tharle nangji pula so ke sombo maho dili phata pinpura lo nang pilok dongkam review sarkur lo dame lang tum tharna nang dolo kachiru ya hot kacho bhomare ke so tum da dolo
gari ka pahino ta dolo lapen ke bangkret tro katong phan da phatek pen jelan da Bangalore jel kothai lo bangkret tro sia to ma phan ala da record dolo to man tok jil ben si ni tum gar bela to namas council pen conduct by staff conduct alu mate white paper businan to mana petlang lasi hinia party to Guwahati High Court long case pidar lo hoke sub judice to koglo PIL case pidar eviction long lay po lasi la so sub judice case to bom hoke darbang ke PGR long leke eviction ne ete da High Court pe lage hang la puino je PGR ke 1933 nikan si da katiklia Government of India katiklia da India independent long lena ola so kedo hot habai pun muja otensi da PGR katiklia pu sita gadget notification make karbelo autonomous council along ave la sini to high power committee ke se high power committee ta nili gali Kalau सरकार बिना तो नमाज काउंसिल पेन सॉन्ग के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के दौरान लापेन के ऑर्गेनाइजेशंस के दौरान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दौरान कैटेगरी के दौरान हम भांगसों के दौरान हम सीधक चराई लो भूलिराम तेरा गबारी मा एमएलए लो बोला सी प्रपोजल पिलो जे हाई पावर कमिटी सेंग नंजी लापेन कर बिना तो नमाज काउंसिल ता PGR इससे सेल तियार नंजी को लासो टेक नंजी सेंग लो Cingwai lo, laso komiti ke, dake opposition ruling lag lepin lo, kar bilo kacil lihat song, ropo pada hang lo special invitee, lapin ke, Dr. Yoin Jorong pi penceng lo, Johnson dia abari masien penceng lo, abari memele Dr. Mansirong pi penceng lo, abari MP Oren Singh dia penceng lo, non kita mau MP Omar Singh disokai penceng lo. MLA teman sa member lo, lapen empat ame, hada ka member dolang, ada special alang magi kai point lo, aprang yaro, bagi saterang fanta ada ki point lo, lasi, hada ka ceperai ko pipi ma, keklem tanga ange, rara pam tok jirpen pacini lo, lasi donam dame, yaitu karbira autonomous council ber hukum pilo, laso gadget notification kelau dia pam. Elvin Teror ke hai pen, Dr. Dharam Singh Teror ke hai pan piri damlo. Selong aprang ke, dak Assam pen, Meghalaya cekak ke ko ke headquarter Silong solo thui dui pusi, ala litom pan nikrepo Silong long di pen, Silong kar bibon do pen, ridar le pen lo, udah tar long le. Dan ciru jusi Guwahati lo merilo, Guwahati da long le. Rangkina yokola teman pingka tulo, kola so British kacari osi laso, tadi clear laso, lasi British awal ke, dah peniri ke penapi, Bharat independent long ke penapi, latung ke London sedang tuilo, headquarter London, lasi arengila otomatik cepoleta hai, pulo, Elvin Teror ke hai pen, Dr. Dharam Singh Teror ke hai panton lo, toilo hotel hi, karbelo autonomous council penili hukum PC. Dam pedala itu nikre phoba to hodak alai brian le ridam lo museum pen hodak kalong le sita hodak kelong mang ke da khor sing terang a photo pen chenglok penana photo long lo alangi than po kar biang lo mari so janga tu a kor janga tu are so mara tu ma photo ta dak long da hala da ekdom adut do hola soche আর যেটা আমি পিক না রসন গেলে জানুতা রিসমার দার যে আমি পিক গিলি ফানা পেটলাম কে হলা হে ফটো তালং নামলো লাসি পিজিআর কে হাইকোর্ট গভর্নমেন্ট के चीनी पक्का नहीं हला जापेन लीली ना थानपो दा अपरांग लांग काजन लो दा कुलजा तुमने दा लगे तो 1671 हाउसेस के तो बनी तुम इलेक्शन कुली लो मिया तुफा कुलजा तुम फा अरोन रे पे लगे तो तुम दा सुरीन को इसे चिरी चराई दर लो ये तुम इलेक्शन कुली लो अमा हाई कोर्ट केस पिजा रामात स्टेट रामात itu election long le dan lo
election long ledet pen amane tom cedan bom ningkan India pilih tom high tulo sita adon dola 1,522 houses akan itu belum tulo itu kur kes hajat pen api lapen gini election mitai choklo keklem hoda ke 1,800 ke ceng silo ilisia mandat pen naka tumpen iya tumpen nalada boro tumhan ki plum hoda arone pen gitu oh interstate border dak Nagaland lo second abangke Khan Busti judo koloni election lo high court case pidana hoda bages hoda ke subjudice to koklo itu election unde dalo nini election jet peda fisita cedan lo ningkan hinira citi ma pidi tum high lo election kuri lo bari masjid bari building enta itu tak piru bedlo laben usia ma banda ate hangwar lo cedan jet lo lasona sayang deng itu telepon bom lo non dame tekan ton dua kali bijar ke take high court above court ke damne above law ke damne de Delhi chief minister to bomta jail ke damne phatte ke damne lasi milita me bijar high court ke to bomot ke tuliram rohan ke damne lage chedan le court pen ke above court ke damne above law ke iltum damne clear lo maharaj mane clear la pala bijar la muda clear lo bo high court dong si high lo belum de lage claim ko belum bo Kompeti nagarju solbang nilipan thare kharo rompi haron cipapen asi point number 1 nagarji bang dili lapen lo je ahogal nalitum team karbe lompen education apu tha kone nalitum pathang dunia pan antum body people pen nalitum nalitum pan churu lapen lapuson ajai mek CM interaction ronga rapen interaction ki bi bukan nalisi first ke claim chelo pusinili Jogdamji, nalipan itu marapen nalipan suri ka churu pajero 2018 pen abaceng 2018 pen nalipan itu suri ka churu pajero laso ka churu lo nalipan eso pudi bangke shortage of teachers in LP school along per ratio teng per teacher ratio 30 student product 60 student along the go product bahini we teacher iti sisame bahini ratio me bahini we sisame every class along every school up to class KG up to class 5 and 7 class to hara so long teacher ke kadore topic picture asila bang so long alitum minimum 4 teacher le alitum nakto bote las alitum ke jo dei lapen asong to sia ko CRCC bang patang lopo bahini we teacher ata thanong le deti laso bang alitum katiku keeping asila CRCC tame kapre tu phat pe kasante choro party lapen so bang ke Juhan nangli nangai pudo je mana BEd college dokam kamalang pining kupon populasi kona hokla lapan jadi itu than pada borok rong pia kai ban churu partik lo ke singsi ke central government on right to education act pass det pe na phi ke nangli kwalam da hok lo right to education pass det pe na phi parliament long ke non ke teachers PG tulong te Tet to make nanti teachers eligibility test lagi as per NCP ada tendo. Nangli master degree, postgraduate, first class, norms dolo. Pass pusita non ke net slate do make nanti. National eligibility test lapen ke state eligibility test. Non mana yang si doktor kamplem ni belum de MBBS do make nanti pasal. Mana yang si aku High Court law practice unji pulang te LLB to nanti lagi sia degree asap degree lo lasi apa yang letum ke LP school kan inherent subject lagi letum consider long ceng 1952 nengka itu mana ngepi ceng ke itu mana 23rd June pen ke lagi inherent subject Sita parlimen along एक पास दे पे ना फीस अब के तुम के लाके टीचर्स क्लेम जी पुलम दे लाके टेट दो बेग नंजी टेट की ससाबे लापेन कोना ना मा वैकेंसी के दो कर दिया लो एंगेले तुम इंग्लो सो तुम सिलोंग है नंजी लासो का पेलोंग जी फंता नोना चीफ मिनिस्टर लासो का एजुकेशन मिनिस्टर नीली पेन चिंकी जथान पेन नोंदा सेक्रेटरी तुम दा होला निरुपमा Timu pi do gonda latum
education secretary tu nang dulu cini lah tu nasi dokumen solo. Kalau dah amai nut solo, dah Karbi Anglong lah best Karbi Anglong. Angela dah lokal tu mansi Pinangji, lah Inglong asal mansi Pinangji. Inglong asal tu man lah lokal tu Pinangji pulang te, teacher appointment Pinangji pulang te, Pinangji te. Right to education एक पार्लियामेंट लॉस के पास है एनसीपी या गलेटर है तो एक नहीं लासी स्पेशल दैट इंग्लिश सो तो माना कि उनकी बात स्पेशल कोचिंग ना ले बिलो बुकाजा नेले कंसेंसस स्पेशल कोचिंग बिलो दीपू एले कंसेंसस ता बिलो हारवा एले कंसेंसस ता बिलो लापेन के बोइथालांग सो एले कंसेंसस ता दोंका मुकाम लो सिबिलो la pijat pena tumke special date pena undum no sita la so kapi unjia bhancho prang cherso kadore bang ke nili konsen sita topik amen jong jelo bangkri sita to hujai malam nani nam lokama hala apply to the mat in ke la ke hala dak bitiar ke bang frog tu menang social media theklam lo policing nang kon check lo jail phatek bang yat lo duplicate certificate original som thok amasi ladak ta laso problem do kok masi screening kuri pensi apor derare lo ningkari si ban cedam si hala duplicate ke do to manan ke ato mada than yatsi kabe tum bhanan si original ke pas to mansi pilo non ta de to Karbi LP ME high school of high secondary total vacancy ke to ke Farunar ke apa tu? Langsung Farunar ke non interview ke klaim ni pan di PJ pan. Ia tu Karbi Autonomous Council ke di siding kon bom lo boro. Ne. Kini bang ke cakap bogen deh. Jadi education bang ke non aprang ini pota teacher si klaim. Master mai klaim di matric pass peta. Mondol mai klaim di. Kata kirani mak kapu. Non ke kirani klaim dah BA pass tangi. Kalau nili pohor bang ke kali. Lasi master si dah sarang pre kot master si klemi bomas si master si la puta XMPM sampai from Pasango hema akesar lo master si ani hampi keprang ke aman nili kota lahai dan le forester dan ne LDA dan ne kerani dan ne la penke mondor dan ne enain ke master lasi non ke master yang saya koinen pilih teacher nanti, label praktikum yang pilih pan mori lo, label educational system, uno sok, state government peta nang pita itu Karbi Autonomous Council peta, ini tu methan jongjung, independently tak claim lo, label ke BEd college sebab ke dongkam mukam kipipon po bukan nang idam lom te teknologi, kuku parai, king bodom lo tangga pobon, 95% dan 97% ke tanglo. Latang lo pulang dari tu kang kupon dia bangsi bori pon po borok pon ke hai siapa pun deh. Bangga cerita itu dulu lah kalau kali nak cohang dulu tak kena tu ni itu lah fikir sulit fikir di minggu ni lah berlo lah tangan langsung lah dengan pasal kota itu dah orang ni orang kau partner bersahaja lah luhan berdiri tangan celokแห่งลางก็คือดำหลับแดงคนข้อสี่กูเก็บทองการก่อนที่สู้หลับตัวแต่ละยอที่สูงลูกตัวเก็บเป็นน้ำอาจจะเก็บตัวเราต้องตักกันที่ตัวพิซซ่าตัวพิซซ่านั่นแหละตัวกินเป็นพิซซ่าแต่นี่ลีละสุเป็นเก็บก็ละผูกเล่นลงถับคนพอดบ่นั่นลีตัวกินเป็นพิซซ่าเนาะจุน่าวันตัดครบรอบเลยกูจะเรื่องนำลูกค้าตาที่สุดแก่ตัวกองอีกJopan di latar kaya dong di langit kanan suara pon masih ni kekelan di cakang posisi di ni kekat orang anjing kon kado. Jopan pik atau bis sama mana? Jadi bang kerap bela, jahatan itu melong jeje miskin dosa, mat lemboy pik sudah ketangti bang, ada di boy lo, si bang ke. Engineer. यार हमरे नमस्ते जेई कौन पढ़े जल जीवन मिशन स्कीम तो हमरे कुने पढ़े हमरे कौन से ऑफिसर से एक हंसे मालूम देता है
Dia saya kamu itu, nah hadim itu, hadim naik. Masih lama. Jadi state government of circular itu kalau ibu bono bono kuisi nama itu. Itu kan? Itu hobo. Hobo sah. Cepat lah. Sah, jadi ibu saya itu kau itu sah. Hobo. Dulu pun telah advantage asam tu pun dulu pun tak lah. Sabtu terjadi itu. Silo. Oke, si bangkai lah itu England Harvard Center ini ke kompiben. Kapolri data orang soal sanksi tegang lah kita kisah bang. Oke, lalu je, anu jujur tu kan ada silo, mama ini school facilities biasa son biasa terlebih insyaAllah ke si bangkai lah karena nana kita kapan ada ke lah, tak 60% dalam kaman mereka kerja dalam kam kita pun tak lain ke power sumsna kita masuk ke. Lah karena bangkai, ini tu bangkai kita hati terang sahur, sarikuri Pur setangkado, akuti kuti thoknar kek, weskar bianglong ban kuti pokek, lapen iskar bianglong ban kuti pokek. Laso karen ka kaviatin kapile dia ban, nili dili nona chief minister long si, power minister ban memorandum pilo, lapen ke, sanctioner lo, lapen ke, kontraktor ban order tiada. Lasi dak sarsing hangco tundo lapen je dan lokal misi mau sini mau ke hai tu alam tu benar tu alis pira nili phana na pele no akejo ipan sikaren na nama ke le akejo ipan sikaren da connection longji lapen ke akejo ipan si transformer ta longji mona na pikan lapen ke advantage Assam 2.0 Matharannya nili lama orang bethan pun ada cowi pun ada pak clear pun ya. Kafiri orang yang ramai lagi kemesan dia faham pun nili than pun. Dulu sah. Lomen kian mulu dengan coro lo, tapi dah hamil konsensus tapi yang sar morsing timu dengan ada di lomen lelo. Si tapi isi lingku bangke nili tu nok terang LP school ayah bangke kiru besar. Apong lo nili tu rumah. Pilpul lo kecuali rumah. Nah engineer tu pun ada ni workshop hamren pun pura. Hamren ni engineer immediate estimate pun naik tu langsung orang jadi ni malah. Kan ini, orang awal saya ke Miltum department I hit kan ke PUA. Athe 30 department ta Assam government pensional ke pari dengar. Apran Congress a government hurusan oli pusikipu. Aman itu orang awal saya ke hang ta dong derati. Apa baik lo besar? Apa pali nonta lagi coba lah macam coba lah. Ansan ko nonta na tum 30 department ta advertisement tibom no. 30 department ta kalau bang pene no thata hai lo. Na tu lagi arjukai dah hai lo. Arjukai nang go arjukai ni lo to arjukai ni chini dan nam ko lagi. Nah itu ethe 30 department ta Karbela Autonomous Constituency death vacancy retirement vacancy la pena parta sanction pool do plonte la pena parta ni tu Karbela Autonomous Constituency ka kriya apu sandame Karbela Autonomous Constituency advertisement pilo Karbela Autonomous Constituency daru pilo as per merit acting pen Karbela Autonomous Constituency appointment ta people lo Sure sir. Lapen iso nama ngala prosar. Asam la tahun ajo misen school mana ni tum humridam sampai lo atau bangke humridam deh lasin orang yang iban mana humridam sonde sini iban kiri prosar. Humridam deh. Abelo deh cok. Ini nada tele orang. Aprang dulu bersiku amat non amreng konstituensi ada orang yang kalau konda asinon bang lapung apong LP sekolah bang piningan bang dan kia sonte tu lari sono. Kalau kita kedua kembang bang private school kau itu no. Kalau kami kedua kembang kau itu no. Jelas deh. Memang kira LP school tu orang yang lagi semua. Mars kau aja besar enrollment form kerana ni. Hah? Dia pun. Clear bisa. Hello. Sir, pungapa LP school buketo sita ada Abraham Timung si master dulu. And school tu
Pungapa LP School do Abraham Timu master teacher men ke school bang si pondeta rongihan pondeta saya non ada dapat seribu nang saya Pungapa LP School ko bangke nah tu belum apa bisa kalau ada ex MP Agahay PM Agahay tu Agahay PM tu MSc Agahay PM tu dah ketong ini ketong sa diberi komisioner outfit pengelolaan itu Sultan Ain Penai Kontrol itu Sekretari Penjelok Agar Anggota Dewan Lawan ke Pengawasan Besar Sorkari Sotaman Agar Pintu Sorkari Lebih Injil Nilihin Mentado Rehabhan Lawan Jaku Karbon Majurno Karbon 125 constitutional amendment alam taklah maji alam sini kan ini buido lapen ka kacera so this on pamalan do nilunan ke pakar ko moben ini bagi karena pekla alun ini tu magi tu inglo akar bi dedu dage do cekom saran ke ini tu ke inglo akar bi Ingloh kan dia tuke cicini. Latum se rijai tu panje, latum se खेती में दिखलेम जी, latum se road rim जी, latum se nim rukoman pacok si, tutok tu step akan claim जी, langsung pier si, ini tu bang penculong जी. Madu akan bida. Harus 100 kilometer fancy. Ini ke Farula mai pusing kita Jepang. Farula ini pusita. Prokem bela stop pusita. Bansuaman tungke one pen. Kunan ne biko pen. Bukti butung ke picu pen atau nohok ke claim. Lagi kira tanggulah. Ani tu bujigo lagi. Langsung sopa sangke, ini tu ciuman si, ini tu cuti cutok pen tu tangan tu. Isuman pergi cuci ni orang si pilar tu. Langsung lagi inta tu kita cingir. Ini tu pergi ki akam. Ini ibu mu kibu, iwi mu kibu. Ini tu citing ni nanti. Adalah hai iwi kibu tak beli, ingi kibu tak beli. Ke farman jesong si. Ini tu sorkar penjengke si. Aja deploy sorkar penjengke si. Ini tu tak pelong. Asal mantung lo 125 orang nanti. Harus asal mantung si. Amantung isi pini lagi produk deh. Ding pigi. Langsung dong pedeli. Mantung isi ini nak pun dia. Dilihat kira SDC ya. Andolon juga api. Emoji kita api. Hati department wajar kita itu wrong. Kiri. Itu dia optik wrong erlang. Lalu kita kiri mau gitu. Apa sih? Uwe kini tu matalo. Risim tang ordang po, cisonan po, rat mungkin dengan potro, bangbon, klaim, cisong, rat juga cisong klaim lo, ini udara so ke bangban lo, iurean ke, ini uwe kini untuk palong na, dile kamanon lo, habis haram dulu, itu orang soal kita itu sungguh lo. Itu kita yang kita menolong, baikkan ikipu, ikan ingje, punah menasu, rol batai potrok, kaki penbake, sedang kolor. Itu ngomong tekan hok kupilo,
Amikri kijana na tundupi lo. Lagi सरकार pulo. Na tupi po sila high clemati. Nondo, ini tu mana sudah. Non, sudah orang pada kahai. Ada orang dia kahai. Lalu kita dulu. People sudah tahu bahawa high clemati ada. Lalu pulo. Dia tu bila kerja apa bangke dia tu tak hidup lo apa. Nak tu nak hidup di mana ke? Dia tu mahawal bang pakai. Dia tu kitulong yang orang pun tak bang suka lo. Loleh film bang Israel lo. Dia tu kiri awal saya malu. Apa nak tu सरकार tu nak tu dia tu padang rai kita report. Dia tu minta sekarang aku. Lah dia tu iklan. Kita dulu tu. Nelike ahak ilu. Kita guna lo dari gaya aku. Langsung dalam si cingwai lagi. An kapire itu lalu itu mau welek pelacur kali. Kacing cingwai lagi ulu. Aku mau lantai lelu. Tadi keren ke? Magic lo. Harus treasure ke plat tiket berfoksi. 18 May 1947. India independent lo. Tapi tumla apa dah? Sudah masih apa? Jadi menit soisi, sudah malang. India independent lo pela tu hati lo kenang. Sudah mengaku. Lang toy lo. Amerika itu dalam tim. Aladak kalau dia ngomong pela cerita rumah bobrok lo. Kalau dia ngomong farmar hasut, kalau dia korban dulu. MLA dulu Khorsing, terang MLA tersebut dulu. Samson Singh ti dulu, Langkum Habe dulu, Sotro Singh Teron dulu. Hal itu dulu. Netum kalau dia ngomong atur pan, nang dicom no, nang raino, nang tum dah berubah tante, dah kebang sudah tu handphone itu cuai dulu. Netuman distrik yang pinang po, council yang pinang po, kacirai kau macam kau nak pinang po, nonton netu ke cuai dan udah tanglo jo bang tanglo, kodak lo, adim di dong po, isi apa lopor patah, ilo adim di dong tu ke hamai po, ilo adim di dong tu nak ke donki anda karbiang lo suke, longka anda karbiang lo. Lamning dekat biang lo. Itu lost lo pilihan lagi. Pilihan lagi tongki kotak kita karbiang orang tua kita. Nang itu kita kita tu memang huji. Celah lah sohor. Netum hanya cerai kau tua nak pitu. Kau silang pitu. Lapen netum kau pitu sih kau kau coba ibu. Kapan tanggung neke. Langkum Habe Nasoni ada tak kita ada lagi alam ting aku baik krisi kita ben itu dah belum tilo itu apa asinang rai kita jadi pon walaupun belum tilo bagi ton ben kecewai hutan Langkum Habe bagai ala si purba pragu Samson Singh dia lagi di sini. Dalam Langkum Habe lagi di sini le. Kita ada masalah di pulau. Netum apan kaunsel lo. Lalu datang politika lah perusahaan ke. Netum apan kan itu apan rangrai pipetik ke. Netum jok wanwe depan. Apa nak pikir wanagi perusahaan ke. Adi rangrai asin rangrai pinaji. Kalau sampai lagi tu dah sekretari. India government pernah sekretari sekretari. Alas so kita nang turke kami tu siom lo po nang jota election tu bersenda nang hai tu tamte aposi adim ke nang rai di pelu nang tu kami tu sikor po kami tu semo tibi po nang tu sai po ninge ti hala so jo nesi pini ali ada yang disungi. Masih Langkum Habe itu akan dong ani sampai anak-anak
lahok lu, gongki itu mana yang benar lu, loskor matahari itu mana yang benar lu, landing itu mana yang benar lu, gon kahamai puranda itu mana yang benar lu ateng lu, lasi lahai ke kisong Japan, atuan pinulang, risuma itu matalo, hilepen abrak puna. Kira mana lo, jela damo, banana kipe, naik kipe bulan deh, kali nanti kira itu nak kursi om nak, dapat kengkang sisi orang bulan dapat jenglok, ada lian, bangso pan kira itu dia muli angkup saja lo, ini hang pan le kira ini dah lo, nasihat soal ini berkata je kamu sudah sikit. Non sini korak proper, sini korak sokta barang kulo. Langsung dikopi, mupiu bukan sih dia bangkirai itu. Langsung itu masih nerai kalau itu adiman piu. Sidrai namanya bukan ini ke, FPI itu orang yang pilih di dong daku. Akhirnya tu aku tak pilih. Siksa ni orang yang madu pada asil rai bilang lepu, jom kik letu. Sida asil rai binte pulang deh. Itu bang hal medalu. FPI jersey itu masih kes di pilo. Bangsa tu nona kehai itu tu bapar. Nak pun pernah hai di mai itu report. Latu ke pulang itu nang airport. Latu men anai di pu. Akes di biar tu nai benda situ ke. Ini pun kes rendah rendah. Reservation apa dia boleh? Apa suka serendam? Lalu reservation dah make loter tu regular. Itu makai regular. Kita tu apa nama pangtang tu? Rat pen kasih pen non incorporation yang kanan ke. 2011 kita itu ke cepat keluar ni 2021. Hala, kenal betul. UPL itu, KPL itu, kecewa iburan ke, kecok tu lon ke, tu, nang tu lah pasti monel opot, kau sudah siap doa nang tu pan, tu baca kirai dalam tu mana, dah pening tu kilo, kau sudah sikit, doa anda, netu pasti nak berdaya bu, bang sudah opot, bang prosedur ke bang nang tu nelo, mu. Kacimai siang yang kacimai itu ada problem tu. Apa sih tak apa nang, si power pemerintah kami area sudah lama kita pulang office nang. Masalah kacimai itu si kroilo, kalau tunda pulo kali nang tunda pulo betul betul. Ni kamu ni dah dulu apa? Adim mana ding ni kamu ni tunda dah pulo adim lagi. Bangsa kami ni pin. Like kenal betul. Receive the cure to lay kalau dalam council kena asyik keluar pepari kali lagu nak sesuatu dia tu lalu ratu puji masalah awi je pingu ke ini kali lalu nak sesuatu dia tu lalu sudah bangta amin hamil pakai raja tu sel lagi dah di sekolah celok ada dikit Balik itu bertemu itu tak adil berarti ke nangkut di dalam ini. Sehari itu jatuh, cium cesan open, cikroilo, sit tiga tiga pibar pen, sit kongkebra tiga, nangkut mengelong suku sit kurang cokpo, nangai pipip po cikroilo. Haras sit yang tulang longke, nangkut mengelong sudah kurang lama latih. Ni tu dah ada ke nanti berjumpa di awal saya nak nyur. Anak sikit ke pulau losim abang ke kau sila soal lepas lainnya. Kusi jakong dulu. Ani tu mak hengi ni dia pan non kicing aku ke kau la perana di orpon ada story kusi betul. Kita dorkasto saya pidun tu kadang sanggup tu. Je maju parmanta council of Sidrai pilo boleh undang menjadi tim. Lalu alam kasih song sendiri pemerintah ini kita dan mana mereka itu masih
do ke pin lo acan silo lo kan jadi undang lo kacing wai dah lo lama tu abang diundang nanti pun cuaca itu kata dia itu Delhi arui kita datang ada Home Minister Delhi Home Minister pen agonta kacing wai lah tuan lalu lain kena lalu dia tu bantu ngerai ini kali tu kan dia tu mu kita ni tu hotel lasi ni yang kita bangkit bana cicak dulu dia tu nak tahu pun saya cicak dulu lasu dia pun le ropi halah kita uang tu banta tu dulu halah tu dah batai ini dah melu halah tu bana cicak dulu kau itu nanglang people tupu pola bangkit dulu Joy kerja perlu, itu bukan dia tu. Joy kerja perlu. Saya kerja seorang nak sini tu dia tu si nangong pun orang tu. Nah itu ini sini lagi. Soalnya bangke itu reservation lah median lo. Nola bangke itu bijar. Alam siapa itu asli yang bangkang lo. Lagi injai plan akan pernah step bukan ada isi bela orang bidia lo yang ke nak tu unit pertanian tu kita ingin masuk angke nak mulai lagi ansita la sola bela la sola selama jodoh si situasi yang bangke orang tu dulu bidia itu tempat tu ia orang dulu Order tidak bagi kelompok buat notis di PMRC bahkan orang dulu, hakuran soal dulu, nangtung pas Supreme Court order sinagi pulau nangtung akan senang pola dan berguna pati dan dulu. Setan itu nampak guna guna. Nangtung di pelung jadi ahok lah bijar orang ni kali makalah. Salah tu pengalaman bang. Amanah soal program teh hal maksud dokumen senabu. Lasot dokumen ke nilai tumere deh kalau jalu, kalau deh. Amat si Shillong dari Dano, Guwahati dari Dano, kalau jalu. Nangtung kemana Shillong teh ke Bangkok teh Wanan Kori. Hangju cok telo, alulong teh tu Wanan to, lu teh ke Tikrong tu po, Wanan to. Wanan teh penawati bagi itu ya sistem, processing tidak. Kita wakil manusia. Nasi siapa orang pulau? Ada kilo pun 1933 dokumen 1944 dokumen kita lapor. India di peta long lela lapor. Ada kilo pun konen mani. Apa orang itu bah ini ke? Hal London dan hak. Alam itu koran tangan itu. Nilai itu hak London. National Library along. British Library along. Oxford Library along. Aberystwyth library lo, ni tu ni dah pelu. Kalau nak orang pergi orang mungkin lo, tapi dia pun tak kita. Ajar dulu. Cikgu potro balik, ada gulung lo sente, wan pelu dia perlu. Kita nak masuk bijar, kalau masuk kiseng, alu bang, ni tu gulung nam betul lo. Ada itu macam komanya lo sudah, cikgu. Alam nonton itu ribuan long tahai po, ni tu angring kilo yang angring dulu. Ibarat tu nak percaya cai ni lah mana? Kita kecik long tu nak percaya cai ni lah. Alah akan cerah tu ke kali akan cerah sudah kurban apa mesti. Kibru ni bilang kalau tak ada, alah kibru ni akan mana lo sudah kurban apa ke? Lakon kali yang kudu. Kita yang kecik long tu. Alu apa sampai kelang tu 1954 nengkan bijar arus ke lah ke laku arus ben pun meloke menang pun tu dulu budi wangme uwe tiga tu aku orang pilih ting wangme halake kaunsilan orang ke apa yang song lo ke 1954 arus ke apa yang song lo halake bijar lo le kacari nang jipu aron Hawaii pun bijar kisah order kali lagi
Itu kena ini pura pada beklang lagi ke jo hang lo jo hawai pura lo pidia kiseng aordan lah hilo usi itu kata beklang lagi. Nah itu kacaria orang tua memang punya pandangan lagi. Ada seorang tua memang punya pandangan. Allah dalam pacoy saya itu mana yang pelang lu, lah kau akan berkelang. Lah sila bang itu masa pamina ini. Mula bang ke, ini tu kecerai nanti, itu wasiat nanti Jepun. Itu merong si pantang tete bang pantai angelu. Lah si rong asar tu apa? Jakong pinangku. Si rong asar tu pan jakong si pije akan diklaim lulus. Lah si lolek pelang penceng lo. Bang asutu bang lo berutante rong asar bang si responsible. Alang area ke mana sedang lu munit klaim kimina lu potret. Alang si responsible. Kalau masa responsible sini dia bang si jakong dari piu. Lah si lolek bang ke Roma saat ini dalam soal itu dulu. Anpake itu malam bantuan unit dia kan dulu. Anak waktu pun kisah ini tu 1954 kan. Aron dulu kita itu cok kecil dulu bang kita ada CM tu anak yang kerja dulu. Nolah CM bang silang klaim mincing. Roma Tuhan pak asal bagian itu kan saja rong pada orang pilu. Kita hatian pendidikan nontak. Non itu mana pilih ya bagai kurfistam nana, dolin nana, kausil dan dolin kausil kurfistam. Nilikan tu long ke non tarik ke sisi long ke, pupo bukan long. Kalau nanti non itu keluar dong si, lama soal kurfistam dan dolin itu bagai primpo arong tinang pilih boleh. Agar tu kes deh info. Alam soal kes tu dolin pen kurfistam dan tu kes deh lo. Kalau nanti madu dalam tumpah nak punelo ni. Sorkari nak punelo, polis nak punelo. Alah helo akawan. Lasa akawan itu lo nak pergi kecok lah. Lasa nangkong. Habis bimbo tu akan saya jaga kau PPG. Lepas tu korang bagi saya asap. Inland Kerlang ada basic village korang tangtelah. Lepas district korang tangtelah. Tangtelah mana appointment di pilihan tangtelah. Non jaga appointment pialo. Kita ada office kasola lagi kes ki deng lagi la benjelahai kurfistam arong pilih lagi review ki deng lagi jula masuk officer ang appointment pipela ala ni patu di order pialo. Non prajing ben appointment pipo kala order pialo. Dilihat watan ciklo dunia bong la ta kinipo. La silahai so kayo dalam teh ini cuma pun kerja pakai ini dalam teh bang sebetulnya lulunya lo kacang saya jadi tu jalan lo secik saya lompo tapi itu hanti dan kiring ke rumah cilombo. Nono bangke, labang sombong pen, sonia bang tu bang ju, ni kecipoy lah tu pilot ni, alang tu tak dulu, ni tu kerong kiring dia pantai tu dia tangkap besar ni, rong. Adon kacing tur dia tangkap poisa dah lagi busalan tu kita dulu. Akhirnya hidup dia poisa dah sudah muji. Hidup dia tangkap ke ahli simar pipo. Adon poisa terpekau baju pendepu. PhD dah lagi tu lalu sudah pipo. Poisa bang komputer baju pendepu. Terong asor. Ahem kum kacing tur di atua ke kudalo. Anak atua gawe. Bang menjalaya sorke, arong tinta, irong rosi, nikahnya silat sokya belat positif putih silo, nakalanya sorta, arong tinsi bang kilo, lebih keha, bidra sorta, ada ikan bang dah arong tinta, anak tangga si sorta tangga kiri, lah silat tu bantom tin hemhu, kacing tur dia pan, kalau dah tu ke, village council dulu, village council bensi. Kalau dah kacingku dia pan, awal ini kacingku dia pan, kalau susah korupsi. Itu gawe, people itu gawe dimke, itu hanje. Artikel 275 yang kilo tahu. Di sini, hingga bangke, artikel 275 bila pun aku barak kenal dulu. Lah sekarang itu proyek timbul.
Sida artikel 275 poisa dahil itu nak pilih sekeren lo. People sedang lele artikel 275 poisa buta hang jo tang tading lagi. Ada artikel 275 poisa sedang lele bangke. Itu malah nak koros toy kali deh. Konstitusi lo segitu. Jangan tu mesti so. Nang tua district team kan diklaim kita biar taman nang metang na tangka kasi dordean sentral sorkar himpen nang rapun po buah budget salah pani pulau central assistance atangka na tu na pala pilo sote pala tu a department team dalam tu country bilo lama so puta nang ba dun checo na tu state government tu pa artikel 275 aron pada barang di cepo. Nah, state government tu apa itu poisa ekstra yang bipo. Labang so bangke, nah tu elong asu panle, nah tu korot ino. Acing tu dia korot ino. Amat, kalau sorting si, aja kong, kalau saja kong di state government apa, kau sini apa ni? Lasi artikel 275% lagi dah. Ahana poisa ka khoros di a committee central government pensi ministry of tribal affairs pensi pada pensi nang sengunde artikel 275 batangka ke alang ke hangju sita tribal ministry atau artikel 275 poisa koso na khoros mapu an niyom ka selam pada guidelines on artikel 275 ku alu ke purhiwa we Kalau kurhiro deh jumpa itu lah boleh sangat ready uji ni. Kalau masuk guidelines setting sih bang boleh lalu. Asal apa nak guidelines pilo? Asal government pan nak tumpah boleh senang pi dua juta, nang tu 2 lakh sekian anak pan, nang tu paling nang. Andon ahisab apa 1 lakh sekian rupiah bangke district sosial. District foksi ambil nang sungun jago. Adora hisab a district nang sungun jago. Hala tu farmane yang tu koron tu bande tu artikel tu saya poisa lagi. Age tak koron naija komiti manlo pulo a chairman bangke state government tu a chief secretary. Lapela member secretary manlo pulo plain district along a tribal a ministry a secretary siya a member secretary la pende PWD di becengol la line department dua secretary nga member kula dakke council amunit nga cingwai dulong le ari tu pala don nga DP sada penang sundun lora don ai hisab ni pili nang pipo ni pala bisa se lora ke tribal ministry website lo dan non ahana la non sada don hisab ni pi Karbiang long is gas tanggung depan tribal ahem bungke gora thai illagra suri gora trogra hongkera tosi don illagra suri gora trogra hongkera tosi ar hisab dan menjadi pada proposal lu belum protes hisab belum itu para kelompok Karbiang long Ile tu kelo nang jive 9 lakhs almost 10 lakhs per 1 lakh 26 dan hisab lo program te 10%. Anjune asal government apa artikel 275 pen haladak nang hinudul pangulun pet putih ko rapo la sorting program te itu lo nang kile nangji putih ini rasmi poket putih dia nak poket lagi itu ke nor itu masih cari bom putih suri ini harus foto saya tangkap tili ke cingku vidor delang putih ini melang 375 berkewaje kusopsi itu kan biar orang kiri bom madure dan harta kroy di ratu nasi cingwai cingsai bensi hal ada rosor pan pilih pilih ini puluhan deh artikel itu jadi
Atua ke London. Ada artikel tu itu pilo. Artikel tu itu India, alo, akhir dah doan kapangru masuk puru kita ambil. Ni kan problem kita sisi India doan akhir dah pangru per masuk puru kita. Adhala daksi artikel tu hari itu loh sih. Central government tu ta ni kan ana tu koroja tangka maha aisap hidup. State government tunta ala tundikan kakoroji atangka maha aisap hadak hidup. Municipal tunta nekan kakoros nanti atangka poisa aisap hadak hidup. Panjaya tunta ala masolong searti tuhere itilong si ala tunta hidup. Itu hidup loh deh. Lasini tunta hisab di pidu lompen, kaunsilor na baso tangka nang pilih nang arong tim tangka pusang dia palpite. Nor 125 about Hong Constitution kila rahu. Artikel 280 kala kumpu. Ala artikel 280 kila ponalong si. Ini tu padang tok pikon waktu. Ala central state government tu ihang tangka pusang ihang. Panjat tu pusang ihang dulu. Langsung right itu asal langsung ahok kita langsung. Nanti si sini betul pada ahok di mana tu ada kok waktu. Lasila kok orang polisi ini yang bangke. Artikel 280 Mei pen. Kaunsil Sorban first time itu putih belum tak siap apa ini tuan panas hangu. Lah di mata kalau kaunsil kan dulu dari padanan ponlo ada kitan dulu diwa jadikan pon itu arong tin ke koros lagi akuti ke koros lagi itu kan pongker foksilo dalam munde apa tidak tu mana tu orang muncul lagi arong tin kosa tapi dia orang muncul lagi pun ni tu ada aisyah di dalam municipal lo tak langsung saya aisyah dulu. Kaunsil lo kena lihat kalau tak hadak sini tu hisap dulu. Lasi dengan si kena asuri akuti na pilih dia pasti dia tu kalau ini. Anbang tadi tu lang kompon si ambil kompon. Tapi dia soalam dia tu harap pun bangke dia tu main sai kompon lah pilih kan siang bong itu nang tu main pidu lalu dia tu picoko. Lasi nang tu mah TV di siap hantar. Ekor truck aningkan bangke. Tangka nak pilih alam lah sedih itu masih yang dalam cakap beli bang aku dulu ke porsi nak salamnya nak kan lah sedih salam nak itu Buji na ya artikel 280 pen artikel 275 akan break dan dulu. Artikel 275 ke dia sorkan basikas poros saja kau di kalau tuan ini hanya poros tu hanya poros dulu. Mungkin nanti 2000 ningkan dan kini ane 2000 dan kini ane kalau ningkan tre poke sikai sila lagi. Ini Tuhan tribal minister lauta ini tentang takut. Ini tu nak artikel 275 kan dia tu nak orang yang hak bina member. People nak bina. Pulang salam dan itu dampang. Dua cikgu kata dampang lagi. Amune menteri abang dua orang nak cek dulu. Toh, dapat nak tok pidun depo. Dapat sedang kader pun nak mengelong tribal bukan orang ini sahabat kita nak tolong apa pilih nak dia tu dapat nak tok pidun depo nak cek dulu. Agam cunji ni cun betul betul pilih meja kita pusing lebih baik atang kage nak ni cek dulu. Kita nak nak tu ningkern ni paru putih lagi ningkern ni asal lo wanda nanti pi labang soal tangkap besi tempar sensi itu orang ni. Jadi pilih po apa dulu apa itewet ni jalan non ke bukan dari sana dulu itu orang sul orang sar budai kita idai tu kau nang don mereka tu kira ingat tuan kilo cap dulu mas sorkar ada apa hisab dulu ada don mereka tu we ilang lah suri kau kora kompor pisah don mereka dulu ada lo langsung bom peri tu masih ya
alang li bilang tanikan kebang mo don suri kresi apana lang li sakuri pelu kita lagi situ saya dorong pakai non putat tanda we awe posi don suri kresi kebke ini chongwir chongthang ha bengalore tang ho ha Bola-bola tang ho kisi dampang ta patu ni hata prosai klang lang dolam la so ke ku la daksi jingoi du lo ku kati wan nang ji habai ngor pelong ne ban senai pelong ne ro bili sisak pipilu itu mah kacu boce atau rata karuran ada dulu apabila lama BFP yang usah tanah ketulang yang besar kamu dulu beli kupilo kan dalam orang dari dorong sampai sini lasi lama soal ron pain non nangle tangelu itu dah ron beli mobil 2.0 lama itu sini dengan pain non asam 2.0 ke itu macam minister tak cukki cukhana warsai kawe apan caron nagecek dulu dengan gini yang mau itu si minister lagi si saya sakuri pialo kita pedai hisap dulu sakuri kalau bebang pan pulang dengan dia pokoknya tak lo nagetan 3.9% and 3.9% berarti ada hongkar di sana berarti asal lo sakuri kalau itu lakre ini nanti saya Tekutan kalau sakuri bibo, lagi unelo apa? Itu sokan deta unelo apa? Nona bangke sakuri kipiu na tuh han dangan. Lagi ham Singapura kadang, Jepang kadang, Korea kadang. Kadang nungguin banget sih, pelan-pelan tuh ke India tak pelan lene, Tata kan ho, Adani kan ho, Ambani kan ho, pelan lene tuh kan sih. Ini ngelo badang lene tuh, tak apa sana kalau sudah karena kino, anu nanti, gitu aku itu dia kita ladak asuri-suri, nak sontak nak tidur. Asal sontak ini tidur. Itu entah dipindah jalan tadi kan. Gongkre si fan pelo ako pa ito tulong lo lagi ni tulong lo delu pulo tante franke ingar pengpo tante kene sakuri pilong ji awal sainga pengpo anjita ini tungkol mereka tunggal tu di sini lo adon tim bagi ini tungkal tur raya por lo ini tu si tur kem bang tu pada itu bepar tadi tu si klem lampu koila tadi tu si tutur lampu logle pela tadi tu akam itu lampu Nasi puson si loleh pelang kama pintu tinggi mah. Ini tundai itu marana tu apa? Biji tinggi mah. Lama soalan si cewek. Atau bini cewek. Agak hadap kan yang kurung pakai lo kan dia. Dok kita loleh piloleh. Dok kalau nuhata loleh kami tu loleh apa itu lo. Si loleh di peti itu list di picture itu. List di picture patai itu isinya lo kayak macam Akhir list di bidang tahodai lo, patang di bidang tahodai lo, loleh tahodai lo, ni khadu lo, loleh kipi list di bidang tahodai lo, patang di bidang tahodai lo, selama bangke nak kau lo tak sanggup. Seta list di pike kusor mah, lapen dia patai kusor mah lama bangke muda, torong ke Dipten dia lah, apa dia dipajak minelo begini, tak sama dia. Anak itu dia lah, orang pikir dia lah macam mana, dah pun yang tahu. Patah dipikir, nang itu pan oleh boy, nah hisap itu lah ande lagi kasih raya oleh, lah bangke nang bisa kepul, nang dicuci lo tu pan lo, ladak pen nang dicuci lo tu rano. Akhirnya sok program teh culon kita culon usai nak dipihalat tahu. Asal list apa kalau sama ni list ke kalau lena hodai lah mana siapa halak ya nak beli lah pernah halak ke agreement ting tak kami belum jadi. Kopi mana nak kirim kereta, ahem kupen,
ahem kupen bima kita lah kote sekian macam ni. Lapan ke munon pisita, nege kita aja di ulo apa, lapan tu orang lain kan pinang ko kita pulang lelu. Lasi lagi bahara, ai bahara orang lagi tu bahara pipere cok celo, itu malah kering dia pak. Lasi bahara orang lain bahara, sab orang lain bahara pipere. Hawari itu Allah katon Arab itu anak dari itu long berante itu sih itu long dia kamu begini. Non ngakai jalan so, kata ini kompungen. Kita ada itu masih yang berpeluang. Dah kawan ini dah, bukan cuma dah orang cuma orang dah membangun. Hana kalian dah, kata ini kompungen. Hana dah bukan tahu. Dan itu cuma cuma dah bukan bangun. Barang itu tu belakang. Lasi ada itu cuma itu. Lato long weke itu marah suatu haladak dokol dan tetra laki. Bahara pira itu amun itu tak hawarisi. Weskar biarlong, iskar biarlong. Alek itu dia parakan biarlong lah. Bahara pirong lah. Kau cerita bahara long ko. Lapenge alam tu ketiki dia halu bima binang dia soal sita itu dak pen ketilo pulang kita dak amalongko angka abon tim tai itu kirim jawab saya dulu apa labang ke din nang kusi pula sie babang ke atau bidik kanu dia ada kusi lasi kau tu mana 90% arah sotun ke klaim nang po kusi ni bang bomben हमरे ना konsensi yang kalong jing rup nang jetam nang lapen jing tur nang lapen dagarap tumpen lam cepacoy nang budi sore jipi nang walama puthak kecok cie cepekeng nang ku alama puthak Karbiang Autonomous Council abitung pendak kebang, laso kebang amai long, nangacetong don, ilitung kacing honai ningacetenai, Karbirico, manpeng getenai, longsing longhang kehai, lapen ke Karbiang Autonomous Council, Speaker Ajuti Soakehai, Deputy Speaker, Officer Kroakehai, Pendang lo, jangan tung kacing honai ningacetenai. Local emisi mate Karbiang Autonomous Council IEM Mor sing di buang kahai pendang lok IEM kahai pidon lapen abarim IMP horen sing dia kahai penceng lok board chairman kahai tom East Karbiang Long Bharatiya Janata Party amai phu Roland Giling kahai West Karbiang Long Bharatiya Janata Party amai phu Rodi Bronghang kahai pendang lok Karbirong Saramai akehai atom dak hamren konsensi Karbirong Saramai kahai jeng hia kahai lapen ke West Karbiang Long District Karbirong Saramai akon sunbang Bromson Teron kahai penceng lok Karbirong Saramai kahai kedoan lapen ke pinpo mara kahai kedoan lapen ang parame habia kahai itu lapen song ke Japon song pipen cenglop lapen ke nilong kamna gem rapet Karbiang Autonomous Council Secretary Simdaro kahai pen cenglop Secretary sakehai tom Deputy Secretaries Joint Secretaries Officers kedoan lapen ang parame hamre na konsensi pen kebang nili kacing honai po phoron pae phoron sarpi sarpuri soy jang kibi giti aprang si lapen press media tom aprang si na to phan laso konsilahin pen lam je pecoy long kebang ana to phan nilhin pen kacoro lapen kadom pajeg lo kadom konang le tom mohet ni to malong dak hamre na konsensi ke dak bang ke revenue village
Mana sung lor pen ladak revenue village ka survey bangke da bangke rong hong ke la khowe la pen ke dak hamre na lo bangke dak abudar sa bangke suri kre thomra pharo phora bahini lan je budar slo la pen ke dak polling station do bang kora hini long kora hini la sinilihin pela prangsi choro lo opinion alang li ninga klong alang dak hamrena konsensia lo kargi ro saramai amai pu jeng ya ke hai alang li ninga klong alang nangkal ju la pen ke bronson dero na ke hai kargi ro sara la pen bhorot rong pia ke hai la pen ke ronjit tok bi abari ma amastor ke hai la thana la pen ke Sonroi dia ke hai pijar alam putak alang li ning kang thakri ba alang li kal juji ning jang alam putak kal ju pot la pen pot borim dera ke hai advantage 2.0 la so putak alam putak na kal ju pot nang tu mahin nang tu pan nilihin pen uthot kachoro la pen kurban super jiriklo non nang liatum nili kopi pola so council interaction gibi nili CM ande pen mathalo penana sa indeng nili claim lo nili pan pupu je tuliram ro han kopi lo kai election theke karbi tomare election ro ba bhane election se don magle tum nili kai election ke je holo border lom ke do Aron pen kedo dakar denglong le naga cerai atu mo phan ga election cheng lo Nagaland border nili ningkani si nili CM ande pen ningkani si api nili la sosa deng deng ponlo don pharu isira don pharu nar ke atum phan nili election pilo DC SP atum phan chingwai chingsai pen hala sohor Parliament dole forcing inti hilsida minister rang cerap dunglo lasi nili dak ni thom kasabe la pen ke kar bilo ka chal ya so mai phul so hot je 60 gram sa bandai tum churo nangi alali rang cerap dunglo naka to la pen ke hoda edo nane pen ke banga boro tom la pen ke hoda Kurja tom don suri sira don bharunar kem dengan cerai dengan kim khiblo lasi ni lela sohor hukum pipen ni thom hala sohor election kurilo mekai lablo nonda do foto dili mobile do nonda la depena phi hala da election depena phi ni thomo phi hala sohor patir pi bonke diebo Jagannath Rompi, la penje forester inut, la sopir tepen si onang lo. Forester inut parok, karbi inut parok ini kohomia, COC, nakal tum benci Abdul lo, bang sok nakal tum bang soksi, anakal tum dia prandang nang lo la penje kurja ta prandang nang lo. Kiceng siasa yang deng lo, la sopi ni dan tulo, da longka tum, langka jalan lo. Don suri sira don bharot trokra trok sikera isi 1671 atum phan karbelo autonomous council pen nili election lo plungja babi high court dam dilo mani li tathan lo high court dam dana ningkan isi rajiti man ke hada election kuri lo high court pen je take sub judice to bomba hoke election of pen police CRPF petilen dumta nang kroi dunde la sidi tum kus council pen cedan lo la ke karbiang lo le jangan onre pen kedo la sidi tum haidat lo puthot al tum nang to propen suri sira pharo phora doning kora hinia tum phan election ada kurilo fala sodi hukum pilo Review Omor Singh Gisarona MP
lapen ke mele dorsing no hang wase hukum pisela tum pen pakir pi ponsi lada ke success lo stai don ni dolan na tum theklong lo lapen ang partame khan bosti pen judu koloni election kuri lo atim toilo hodak kurja pen dagaron repen ke do Bengali tato, Bihari tato, Nia tato, nana pen bang lo, bhari bhari mordi, building cikim lo, masjid cikim lo, lasi, nilita, eviction kuri lo, revenue department bhantoi lo, non sim taro kaya itum, dam lo, team pen dam lo, alang itum ke baji phoben si council pen kita, council pen ke ba, khoda. Lasi, alam itu manda council staff tu ban curur itu ni, alam itu ban niat long ban curur nanti. So ada election kuri lo, high court case bijadi lo, alam itu cedan pen lo, ningkan hinga citi ma pi, high court pen case high debt pen pi, cuhan lang mili election kuri lo, dah high election kuri pen, bhari masjid, bhari building. Anda nilipi patong lap lo, non ada tay Taiwan lo sita, mohon winter kaya ada tham lo, dode ada border area, nilipu lo, som kacari pun mohon, keteknya itu mana nilipu lo, dah tum nanti cerai nanti, langkayan di area tu nili, kota dan pipo, dah tum dono, batai som tum pan. Di Phuket song kacari pun mau tumpang organisations tumpang cinggai ta hodak ke claim ke don bang itu lapen ko pu Meghalaya border ta humu krolong ta nili hodak ta me nili ada election kuri lo lapen ki karbi bidasik lekta forest long claim bang kalau bang ta la sopir theben ci onang lo la pen ke cuma tum ta bang kri siba apranda nang lo takta ele to makar pita iut ce boy nang lo la sopir theben ci onang lo la hai sang ding ta di tum claim lo la pen ke hodak marat longri wildlife sanctuary lo nili consensus ke do ke ong aphai ke ong ada ke don faroi sile do plong te don choksiker na phoba ke nili konsensia garo pe jeglok karbi ta phore satum ke kenan koglo ke je wildlife sanctuary per department along la forest along leke la tum protection nenge phang thengpi tengpra ke nenge tum phang hada ke la tum ke action nang lo council ben permission nang lo high court ben permission nang lo la take ala tum se ami thang duty, ami thang assign dengla tum fi che claim lo don mangle tum lata me nili phane penana e putod do social media lom je theklo sita lake forest department tum je claim nangji ami thang assign deng si ka che claim lo don mangle tum ka che claim lo don mangle tum non da hola pupara ke kolongari apno dake alai tum si ke dong se sita nili plum lo ma plum pleke ki plum ji kali forest protection right eka teng pen long le potas nili ka pijir jia ban asai kem bom la pen ki pitang da do lo don mal itu rong khang reserve pen cheng lo alo ga preka me forest protection right eka teng pen si alang no mota long le pota ke joy pen si kilo don mal itu ke the kere itu mohet elvin tero na kahai than lo je abha to mitham si jongjung ke thekere dai pu ka chekro ato kar bia khai ban ka ching hon nai pu ka matha to ami thang si thek pi grek pi purar bhan ki tham abang pu ato hola tum ke pilama je ame thang je kar bia khai tum ban na ke 6 ke take ile to malong ne la ben kar biang long ku sitoka sita hala tum ke thekere ka chekro tum constitution ke the 6 ame thang si ke the ka chekro rad le ke theke ke the ka certificate ke pigali high court supreme court le ke the ka certificate pigali
ame thang jong jung si ketek kacepolaka tu kaningi ke pilama dake karbi len kali tribal len tahu ani seta all party ame tingo tani ninje je kathara pha dake tribal len kali ko karbi am long le dinang koite ni thilo tare berke karbi long le dake kali mana dake karbi long ni tabare ni kusun ni dake le tum karbi to ar pegap to entilo ke to 6 dalam berapa nanti alang English dari buku hak trot je alang coklim le than kali karbi tu na tu siam ni than le kurusa tu coklim le than de रहती है kali magala itu kurusa tu tu pikir dah ke kalau tak coklim le than kali than hoy jadi ada pikir tu berapa nanti alang gente tipu le alang itu berapa than kita lo tipu le alang pikir than A, B, C puto. A ke North Kachar Hill District puto kan. B ke Karbi Anglong District. C ke Bodoland Territorial Area puto kan. Jaga tribal ali. Manipur ben ke bang. Aku ki tu ben tolong le. Cakce dili to ke Manipur ben ke bang Karbi tu ben. Aku ki tu ben cakce. Lasi don male to. Lason sona munira bang foto. Itu arju tu nanti. Bagaimana ni kau pen lagi dah? Nang singki cetang, nang pen itu no, kecok kian cepet nang pusi, dah bagi public interaction, CM pen, dah ke som cejong je, la sosok, la ke SC, la ke Kaskom, la ke CPM, la ke Kongres, la ke BJP puji jong je, la ke PSC puji jong je, kebangan tu dah, ilmu macam cepet nang yatin je, ini tu milih kaya ni je. 1986 I am break a hand 1986 I am break a hand kopi lama halas I am break a hand ke Karbi Anglong rat bans ke hand Karbi Anglong dia bans ke hand Karbi Akhai bans ke hand te Karbi yang jana mongsi Karbi kurpho mongsi kulni Karbi tu me kurpho do ijang krungjang hamjang lijang tungjang sita kopi lama, ada bangke Kaskom SC, Karbi Europelom de Kaskom SC kace cok kace theng, Henry kace free, apran ke dalam nama dono kente, kali mana, nak dili konsensial orang teme, bila singkam sahabat ke, kudi bilang lo, kace tamu orang kereng mat theng bo, kali mana, orang juga habis nonton tu, juga habis yang tahe orang tilap. Lain nama dek Karbi itu macam mereka hangke Karbi Anglong ni jelas seklen Karbi Akhai bangsa ke Karbi Hawar bangsa pa otonomous sekhan nonda siksidul tang nangi pulau nanti berapa itu siksidul cedol deh itu ke siksidul cedol deh siksidul penje tumke ungelo Karbi Akhai kacing durja bhag Karbi Anglong ni kacing durja bhag Gua join desi, hemprek ke hang loke, bhari Bharat kachari, aron loke ke top that article 244A ke hang loke kali magana gono itu. Sida hemprek ke hang amendment 6 tu rapantang je amendment itu bang bongsi, Karbi yang jangan bongsi, bongo suna puji, Karbi yang jangan bongsi RSS puji, nilga RSS takali, bongo suna takali. Nili pajong sina pu bongo sina ningno nang pulo plom te nane ke tok khabla ke chingi de ningno le pulo ne ar tek tek de na gara mo siku na tu na prene ne da ke don te bongo sina ka da kali sim dara ta bongo sina ka le ka taro ke sikatita ola hakim lom pida school officer ta bongo sina kali ar esas kali la sona ma gel tu mo chikuna melo la sona tu tang mang pemina melo Karbi Anglong ko pacing durja fancy article 280 te bila kaita pi pola laso pa develop laso tangkawan ni pola tum pin pura lo pi mo de winter ka haita tham ro so tum ta puisa lo nena nena tum ro so tum sayang ni kita ke ban power pencenglo kitu na lang pencenglo mane ke arum pi ka panagi sapi barato ko mane ke daglong hong ka pagre pencenglo wo ka pagre hadri ka pagre ki to pa
traditional village development council tu takkan yang ini lo belum jalan ni pilo ni jauh nak boleh flyover le langta thang over ji tu nang ni puthana tu so ini sekolah langta lagi tu so ini sekolah army tu ke solo tu man pahin head popular solar project le langta take kan dia long le jalan le take thang over ji tu langsung je thang ta abang tu banje nilipini baita kelas sabro CM interaction orang betul ninjek taki rong pilu jane tu boleh tu rong pacing tu nanti rong sort jaga pesa orang rong sort ekor ini bentuk dari orang marsai pencegla sakuri bakuri pencegla development dekam pencegla kacing thura saya deng si pencegla pere pin non long le pen poho border ini Gen V apa orang DC अपने ऐसे तो इसी इधर एलोप्लेन भी भूख लेते हैं फिर पेंसिल ले तभी को पिलाजेन सेंट्रल स्कूल हो बोर्डर प्रोटेक्ट किए भार बोर्डर के तो जेएनयू के लाके सेंट्रल पेंसिल के अंजी फंडिंग था स्टेट गवर्नमेंट कली एग्रीकल्चर कॉलेज तनन प्राप्तिन पेन टेंडर कॉल बोटा किरनी लोग मंतान पो नंगे मुने दौर में ले तो template tahang momji development kam da claim momji na tum lo si doni tum ke la si federal pin si pini tim kar de lo ke sta ni tum si ni memle mp da chali mdc da chali secretary principal secretary fbdc officers ke doan na tum kisuma mukha isi ben sayang de ke claim ni si tum la hai sai kam ke kan no Bon lagi itu kaci kutot, kaci sorsa juta orang itu pikiran itu. Nili pipola, kipu, karbi itu salam cedo, theke reso meme, theke reso rengde itu. Kali mana? Sining leng, eng thokta, ekenga kong ceropot, langali le thuta, ekenga kong ceropot. Kali mana? Sining leng thokta, enang ceropot, langali le thuta ekenga kong ceropot. Karbi itu salam cedo, ada di poloma, karbi itu theke reke, bang pan kementor rock, bang pan kosonsi, lapan, anian tim kepehidoji bencenglo, awak apran, kepehido ben, apran kepitam juje pansi iklan, hola ke, ajo sisi rakliye theke reke mungkin. Kali mana? Ajo sisi rakliye lagi, ajo sebi. Kalau sudah terjatuh nongli buku ini ho, kali mana nak lagi? Halang tiga lagu besar terjatuh nongli buku itu. Anda membuat dah tahu. Halang lisi amen kita puluh, angkon tanti. Ini tu memang cara amen puluh. Halang bagai tiga lagu tu kita lakukan sini tu orang bukan tok talong lagi puji. Anda mungkin Arni kita, Arna masuk, Arni asal buku ini pun kok. Halang tak jadi kata rasul. Hap trip buku ya. Pakai play cara kamda. Jangan pakai ni buat perthan loke. Listen kota ke isbeta. Pakai pen bodoh ke ko pregla kali magana. Pakai ki pen bodoh ke pregla. Tham tu buji je. Ada sikit ni kita cek nak kok lo. Johnson bela background ni je mau hosi. So itu nara de pulau bang ke ningkan ke poke MDC dah manlo, EM dah manlo, CM manlo. Nah, pada nanti dia pun kalau mati kau, awards medali nanti betai pun election dulu, nanti pun dah IAP nanti dulu. Kali mana dah? Bagi people rejected, nak si reject, tulisan pelanggan lagi reject kali. Betai pun election dulu dah. Rakyat kalau baca bayar, mantu dia re-election puji, mantu dia re-election puji, re-election puji mah. Ni tu macam certificate terapi, mau sih pun mantap. Bini ke MDC lo, hamil MDC bukan tadi ngobrol sini. Tulisan pelanggan tapi ni betul MDC lo pu, dilihat returning officer certificate nak piar. Lapan semen nak betul, karbian lo, konsil ke lo, apur ke mo kacarian lo ke, isi lo, rada tengok surik tiap sose, karbi di surong aja kata lo, karbi people hol, tararam solo. Ada abari IMP bencenglo, abari CM tu, abari mai EM, MSC,
lapen song keja tu na bang buang pikedo Profesor Rongbong Terang Benchenglo Potmo Sri Thol Desoi Benchenglo Rada Theng no si Governor Chevanlo helicopter isi Chief Minister Chevanlo helicopter isi Bahinia Theng no semena betang PLO Pini Ben ke tuliram long hangta Bithore Gama MC lo dake Bikraman se kalilo tuliram long hangta certificate apian Nang pian api ko pilo ka challenge ko bian Rachi bang certificate ang pilo Lapen ang party ko nilipat Nitum chingwai ching sai pensi non raju tiswa ke hai phan chairman pieklo Karbilo ton mas konsela rotek ben chairman peket ben api non la surjorong par ke hai to office tro ke hai to matching rong par ke hai to nilipat pini ben ke nang CCM jonang ko punilipat arona tek ben hai bai lo jok tanang thutu na ba abedan lo nilipat CM na pe man lo Arah tek bendili, iam tu malis kothai la korolong, kothai si iam tu ba pangier abisir ko di pulau Hangkong tap lilo, pacubai lilo, oh ni election tu fake kota, re-election tu i harus kita thano, re-election tu i mo 2027 tu thano ni, re-election tu, kali mana na, lasi rar pan pacubai ta isya limit, muni pacubai ta isya limit tu. Abatai yang si thargai ke thor jolo promte komasi nam nam do poda kente social media lo khali gala ni phana ponchok lali dui apini rat ke ni phan bang thank you hello MDC lo MDC ka to ni phan ko sian na bunai lo je tharbani chilanga lo mama bunile wa bang na lekin permission na pipi thamta ma bunile kilo ni lo rat ra chupai lo kam je kilo sai ni ke rat ke thanta balang lok si tantu lasona munit ni tu belum tu asi lahai munit tumke are ke lok lapen pulo anti development pulo anti society mane rat tu kacing thurji asayam degelo kakam ketu na bang buang ketu na klangi hala bible ang ke tok dokela la Bagi suka second coming laso second coming ang beto apra hem puji so ang apra laso na chapal janta tumtu piki dah anu tidak anu nama men na chikro tumtu oji pusi kali wala kilo macam harus coba yang menteri tu pergi doktor nak belajar si Kristen nak belajar tharan tu lagi ya doktor janda betul sih coba yang menteri tu pergi dah coba yang menteri kan jaya tharan lagi ni bukan tak boleh lagi thangan bidak lo development bidak sakuri dan bidak jangan saya ni dan bidak lasi itu Bible lah kroy nangji kacupaya menteri tu lasi Bible te kadia ke nangka malar ke hui ke hem fuji su lasana daksi ada ke not bahini laso party ke kroy tu mana me mata kira penoko ni public interaction lo ki puje bang ke government ke do party lo si kacerap ke tu nangji government ke do kacari atum lo si cara saya dengta picunji kasila sa picun lo sile tumta cerap ke tu nangi pusi hilina tu bancu negeri apoda dolo cingkinan cethanan lapen peklau nang pacing thurna pamai lo nage tun antum han uthon mingat lo ben sursira ka rom pajersi hilam jeng to